Bardom adaba birtalong pen niliklar at BP non arjuik tha birtang ton pen. Tai kideng. Di purang sopiar lo langdam polote penang an kijui kelang adim do la song bong pen ha ilong park ta ilong lo. Ahok bonta labang so kijui kelang adim ha ilong park kwa men irpon pe prangki isi lang roy keter mate labang so di malong me heno keter ke era hormusi warkhip ampin lo. Bonta la so dim di pho hitiar lo along doko ka phita la puson kangthir et ka vedera jok kai ke paklar pon verjia phanpura ha ilong park kwa men irpon si isi kijui kelang adim selam pon lo. Bonta penang avi ka betum lapen a oda dur kahinu dipua hithiar lo kijum pura jok labang so dimalong satami kai kita bun keter ke bardam lapen kove sikhar alang hai hui ingthok dam tipsi kijui kelanga dim setami hijime me anpin lo. Ahok bonta kijui kelanga dim ke ingthir etnang jipu matha ponsi kedam tang preni phai thom kebani adaba porpen priti be pilapen alangli jirpo jirpia tumpen chelangsi ha ilong pagalong kapang kirasai deng ponlo. Lapen kai kita bangso dim ingthir jir bernang jipura ham phanga song lapen kapre ka song pen sutami kapang kirasai deng bomlo. Bonta inot bang hinyatum aot kachepalang nopen ladak si hor kijun drak ke chopen danglok meme hino noa cyclem po keter ke era hor mu barte kangpo lasi priti be pilapen ajer po jerpia tum pen chelang si pangthir ponlo labang so ke mangke mane ni dum dipu aroi keter hektik lapen dipu taun da keter hektik tapi labang so aketer ni tum hedi tum jerpo tum cingrum pensi ke sapha pang kira sai ke deng kon mane mithang na mesen nang podim le he mithang adim mati nasi intil jer pen le duti bemarajar ta long le lo non ke la hai kan kher thia joine si akso ta mane ason ta nang bat bo ma son lo la so kan sinili tu make mangala lo la sila hai hor ki jun drak ke chola pen keter ke era hormu ke barte kang berbera tuma phan students organization la pen ham phanga song do anatum sitami kilang dona kinang so Anparta ha ilong pagalong kibipon solar light ke karke kahino do ansatami KAC pen saideng thura selam thu serak nang jiputa priti bepia tumpen pherangkia thengno lamthe chipaklang pon tabang su solar bang ke a solar ki do jong lo tapen a solar ki mebla pisik a julo pe la si mane no ni tum ku dang ni bang ke council sor phanta mane CM bhanlo he CM sar phan mane asap so alang tu mane nang kilang pen tabang so solar nang gonai pen prepare to that ni tipon kuno ni student and union kuno ano tin sistem ni mane bang pen ladak aju apor penang nang apor pen nang lang cari chen ti ni tipon athima aju penang ana apor pen ti la amu pitu sumar punon non jola service la injection chipi punon hor ki jona tum punon nemi he no dak nang ni prong ti la si aju apor bang penang lang cari dun se ni tipon la singli kumbang chuni dilo lang tum nang lang cari dun tha News report KTV News. Nijang Karbiang long Lakhai si Dwaramla constituency arlo wothan lang so petrol pamatheng no long RGDing Kluipen Karbiarat akachisong PGR VGR along lelam ki kichun cherre ka jok puthot wothan lang so long ninia pharman songja piatum pen kachisong amedi kangthur ponthu Lasonsi Karbiang long arlo PGR VGR along lealong aron repen kido kichiki bia sophan tharli sirak nang ji pupen apong Karbiarat nang chisong bombang bomlo Bonta KAC kacharia tum ke tharlia sai ke claim clear reka jok ke dam tang prenify thom ke bar nile thot sitami ke ong thudung Karbiarat atum chingrum chusi votha nang solong kachisong asai deng pon thulo Pet pini Karbilo Charlie song lapen ongdung labang so alliance labang so organization pen patir pi bonsi lage pini kimira kalam galilo lage apan lo kaduk kabe Karbiang lo atokan lo Karbia kai mate solang do Karbia rat atokan lo gadutan chini po bosi mathalo se labang so kibi pona longke
jasemet pet atipi alam bangke PGR along le aron ri pen Karbi Anglong long nang do kup la kece ke be sopan harlin nang ji pula bangso atipi ke macha jasemet la hendo asi Labangso kachisong ponalong ake hai sarthi ronghang KSMI pu West Karbi Anglong ake hai lit song rong par social worker lapen angtong hanse KSA Kongchunbang West Karbi Anglong district alang litum pen japonsi kachisong asai ninia parmana phan kicheng siar ni pamanpon Di krong kilong hala data na March 7 lo pulote eviction claim wek po order ki lo tela po order ke tokbok belang la anda cobai hai hala katerak te kabang lutang te terak ni lo labanan parta RDC Karbi Anglong North East Karbi Life panel discussion badolo hala bangso panel discussion mangke sarthi phangchu long le Karbi Anglong le Karbi adim la ben Karbi hem ku de wek hala solong le angton hai ela tita eviction claim na poku je songpom ningkani koi thongkep ningkani koi soselo hala solong RDC panel discussion ong bangke eviction bangke non 90 days so pulote eviction claim ko pulo same non ke 95 days so 96 days non ta non ta eviction ke claim yela claim ko ko jar kilong to ta emek kimi ben hem kimi thilong lelang emek kimi ben ada kacerai bor idara ke ke be asutum ke kat hala bang theglong lelang la se hala bangke omor sing ji so ke hai phan ke hala bangke milit mehin pen bangke dong si manne dame thekhere relo pulotang te ar udang dodi renoi nangli phanadang asia tomon tu chore bilete ki anghoi inoi pokli alang li phan pini da kacesong kado kawe lucer le song pachinglo naletum media bate prangke tum paning atau churolo naletum nakau priyo naletum kacesong ke lage hap pini keceng hap elang pi longa khatna tu det pen ke naletum ke sang selo di bualong nang cesong pen naletum heliamu pangbop prop karbia via pik pen cenglok kacet heng kacet jok bang Raikom sai ke atum nang kiteng nang cok pen ibi pik klar anda dulu se chena seta dulu la seta me naletum ke Steve anchor loje arjap tiplo eviction is the only solution aron repen ke dua tumhan bang eviction back nang populasi naletum ke cesong bom pen bang bom lo pini dak apen dak data hamren dat pen naletum jirikindeng hin naletum damji apen ansi naletum fir kapre ka step non by naletum insam jin pen as a sit in demonstration pen naletum cesong bom lo lapen jongsi la ananta council atum pangkri bilang lapen ala ronre ke tuma phan tharli thekhelang putar ni ke bang ye bang fir netum air set room set naletum kelang pialong bate Karbi Anglong nijang Karbi Ang East West ameneletum inghap kling je pusenletum chisik lapen News Report KTV News Pinia birta bangkil ansi kangton iglo dumit hakmi kardom